aka ni kakanya mwakunze muri benshi ko guseka laughing moment for Mr. Sage Challenge. Niza akanya gatoya ubanza useke wishime. Hey y'all, come look at this. Ese Amaji kutarajya muri Amerika no kubera iki? Wowe se kutarakorana na Diamond ikiganiro? Ese ubundi wewe urebye ubona hari abantu bakuzi? Banzi baranzi. Abatanzi ntago banzi. Ntago bakuzi. Nibakaname. Nyuma y'ubu buzima noneho wapanze iki? Nyuma y'ubu buzima tuzaba twarapfuye. Ese Amaji wabasha gusengera abantu? Buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Oya ariko hari abahamagawe. Wahamagawe kuri nimero yihe? Erega hari abafite umuhamagaro. Nde wakubwiye se ko nje nta muhamagaro mfite? Erega mwana umuntu ufite amavuta nawe uramureba ukamwibwira. Ubu mfite umwera. Buretse bombastic side eye. Nese Amaji abagore we hubabona ute? kubera ukuntu abagore babeshya. Urabizi neza se ko babeshya? Sinzi nimba babeshya. Ngo abone ibise bitaryana. Amaji mbwira amakuru make yuzi ku ijambo ry'Imana. Mungu imukuramo urubavu ngo iremamo umugore. Noneho irangije irema umuriro. Umuriro wo muziko se? Utazima. Irema n'ijuru. Ayo niyo makuru yonyine ufite ku ijambo ry'Imana? Kimushaka abarokore bashaka cyangwa abanyamadini bashaka gufata kugondoza Imana ko yiremeye abantu bayizatwika. Oya se kandi. None se barashaka kwiwuzimya? Uje yarawuca none se yawucanye iri guta umwanya. Wibuke ko izatwika abanyabyaha gusa. Cyo ni ikintu mugomba kumenya. Yarivugiye ati nzatwika bamwe abandi nzabashyira. No mwe murashaka mwese ko uramuriro w'Imana tuwuvaho. Erega bari abantu ubona kenshi n'abakozi b'Imana. Imana nta mukozi ifite. Imana ishoboye byose. Imana yakuremye ntiyabura gukebura umuntu ngo va muri ibi ujye muri ibi. Ishatse kwica shitani ntibyayitwara isegonda. Ese nyine kubera iki tabikora? Icyo nicyo kibazo bakidusobanurira. Abo bantu birwa barashaka kuyisha murashaka kuyicisha amaturo. Ako Satani dusenze twamwicira ubwacu. Shitani bazana amaturo tugura intwaro tuyice. Mwagiye mureka ibyo. Kandi Amajinja numva bavuga ngo uri mu bantu bahemukiye Yago Pondati. Reka musabe imbabazi nimba ariko bishaka. Yago Pondati nimba hari ahantu nagukushereje ngusabye imbabazi. None kubera iki umusabye imbabazi? Kwanza ndazimusabuye. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Pastor bwiriza Amaji yarananiye. Gereye Imana ikakwereka imbabazi zayo nta kintu Imana itaguhishurira. Ngira ngo arimo abadayimoni banze umusengere. Pfuka amasi ngusengere. Ndanze. Byihorere. Sawa. Nukuvuga Wese wisengere. nukuvuga Amaji waretse bakagusengera. ese Amaji wambajije ubu njye urasengera njye sinzi kwisengera. usenga ute? Usengera hehe? Mubaza hakubwire. Jewe n'Imana yanjye nzi uko dusenga. Iyo se wosenga ibyo byawe utitire Imana yawe ni ujugumire. Nese Amaji mubaye muri kwiruka muri marato ugaca ku muntu wa kabiri wabubaye wa kangahe? Umuntu wa kabiri. Urumva wa kangahe? Namuciye hose. Subiramo ikibazo. Twebwe turi kwiruka muri marato none uciye ku muntu wa kabiri urumva wabubaye wa kangahe? ntago namuca. Hajya mu kanya bakubwiye ngo ngwiki. Hari mu kanya umuntu aramye ngo abonye ko ngo Bruce Melody ngo ari gukora na Diamond. Ndavuga Diamond. Diamond si birenze se? Diamond kwabikoze atinde twe twarazikoze kera nta kintu gishyashya kirimo aho hantu. Nta kintu kirenze wowe wakoranye nande? Nka Melody. Nose nkubeshye. Ubwo hagati aho na Diamond ninde urenze? Diamond ari kunyigana cyangwa ari gukora ibintu naramutanze. Nese kubona amafaranga muri iki gihe ubibona ute? Kubona amafaranga byoroshye. Ntago byoroshye wa muntu we hanze ahangaha birakaze. None se uguka buseka iki? Se Amaji nk'umuntu w'umuhanzi ni kiye kibazo wibaza? Kuki Chris Brown ataza kundeba ngo dukorane indirimbo? Amaji ntago yazi.
azabireke nanjye sinajyayo. nese Ama-G ubu urumva nta soni ufite? Ziki ngewe ngira isoni nkande wowe? Tekinolojiya. Oya urumva uri umusani kuko ubona uri mu murima. No nsanura. Man, ibi bintu narabibabwiye ndababwira ati kuki mwumva ko umusani mwamufata mukamushyira muri angle imwe? Nawe urumva nk'umuntu w'umusani kuko ubona uri mu murima na bote basi wakagiye ubikora wihishe. Nihisha ndetse ninde n'igihe wabo, ahubwo nabo bajye batanga comment banyihisha. Ubundi wewe urumva nta soni biguteye? Ibyikisi kuba ndi kurandura imyumbati nitereye nkayikura ndi gusarura birantera isoni zihe? Ama-G ayo marinete wambaye agura ngahe? 1000. Umupira ugura 1000 na rinete zigura 1000. Nta muntu ujya umenda barabizi. Nyine hariho abantu bavuga nk'Ama-G nk'umuntu w'umusitari ntabwo hakabaye wambaye rinete z'1000. Niko babitekereza. Bazagura iza 5. Melody hano kuri telefone mfiteho Ama-G. Ndagira ngo nyine mugire ikintu mumbwira kuri ya story. Ama-G. Yola. Ndi mu kiganiro ndi kumwe na Bruce Melody. Igitanga. Icyo ngicyo. Ndi gute mwana? Wane. Hajya ubundi wewe uri igiki? Icyo nazi. Ama-G reka nkwibariza akabazo. Uheruka kunywa Fanta ryari, orange cyangwa Citron? Funsi! Funsi! Nzanira Fanta mwana. Sitiri konje runini. Naho ujya unshimisha. Ritiko. Igihe merukire kunywa Fanta hashize isegonda rimwe. Ikibazo ugirana na Bruce Melody Ndagifite. kimeze gite? Cyo kunyiyemeraho. Yakwiyemeyeho. Ego. Mu buhe buryo? Kuvuga ngo dukora n'indirimbo nk'uko twabitangiye, akambwira ngo ndaguha amafaranga uceceke ikibazo cyawe. Turarangije. Ubona bizakemuka gute? Kawa biramanuka. Nyine ubwo bizakemuka gute? Ni ukuvuga kwiyunga nyine. Ni ukwiyunga. Ese kwiyunga no gukorana indirimbo? Ubwo njyewe nkundana na Melody kubw'indirimbo. Ezera ni haso twanyuzemo. Urakoze cyane njye nta n'ikindi ndenzaho. Sureba ibintu nkoreye. Ukoreye ibiki se? Nkubwije ukuri. Uzi impamvu nkubwije ukuri? Uheruka kuvugana na Melody ryari? Ejo bundi yamaye n'ibihumbi 100. Ngo nceceke. None se ni Warabyakiye se? Byakire. None se bwo ikibazo Ariko se ngo nceceke. None se ni wacecetse? Iyo ntabikubaza wari bubimbwire. Ncecetse buretse. iyo nabikubaza wari kubimbwira. None se wowe uvunduruye ibintu nari nacece. Yumvira shaho umuntu yagwaye isamba urazibitse ngo mufitanye ibibazo. Nuko baceceka.